kan lagi. Kakarunga, tawagin na tiraw. Nakatapri, uwat iminis ka. Nakaibigan na nakan, tiyanin ka. Sangat kita uwat iminis. Ikan, pero man kami, may minita. Maliin ka hindi. Ang tawag naman din. Masarap. Oke, tawagin na tiraw, okay? Pero kami nito, pag-imay. Minita, pag-imay mo, may kayo, tayo, pamahatin na kami. Minita, iya. Ikaw unang naitay mo at siya naman niya. Minita, yaman. Iya. Tayo po, manong ka. Pag-inan namin. Ugente. Kime. Abraham. Abraham, bagaimana yang bertanya? Ayo, ini lah makan ini. Jangan ini rapat. Kalau di kebun ini kalau ini tahunya, kalau ini, oh ini lah makan ini. Ini lah makan ini. Wah, pemantauan kain pun megan.
ate namulit yan. Anak. Katayawan ka ng tilag. Ka ng tilag. Ayaw. Koroloin sa mga kakawat, ilauray bugin arataranaw rin, katoka-toka, nakuyaralikan na ikapo, o iya ko rin, di pa na panahon na raw naman, kaya ko yung naman, taranaw rin naman sa tapasay, aralikan niya tanti, o aralikan niya riulat. Yarita na ba napanayan, napanahan kiyon, napanahan yaran nilita, ay kabasta, kino din na puna pasta otay, pasta bread na to, na puna pasta tira, nakain na ron ng kapen, nakoy ni, kain na ratarmew rin na ng tanaron kakasay. Agugurin na rin na ron, kami, ano nila, nanon te mga kakawat. Kain debut, sa bebel debut. Kain na nakawa, ay kaskaan na ngaya, kaya bigyan na kami, nanon kita ya kakawat yay. Ada kamapon na patan na barabatan sa ICC, nanon narap mo kuray. Nanon narawi ay Yesu Kristo, ako naman ikaw. Sinawa, ginanon tiraw, o tukukuray,
Ikanon, ka-arkeses, intarunawri, nanon tupong ngayon. Karak kami ka ngayon hari para terjuwe ninaumi awamir na kintu mapurindikan kay kami nangili pa di kami kumakunsan na kami pa tantaw roy dati na turumurong roy ibu kinubukan timinita na mapurin na kurti karisa ibu kinikati batuan wen Cetua, Yona. May sinabukaran terlalu dia Cetua di Montemaca. Pai berroy dan manuang. Ay kuan makin lebih. Yesus Kristus ada berikini ko ibukin nam nanong awam kayo. Sakanya aku antara asporoy. Setelah makan jero. Sinaboy ko tamera Kuya kay kipay na kulmakam. Sinuri na ako ripay. Paatima to naroya sa kapayakye. Yesu Kristo ay nasim. Kuya ko ni kinawala. Kunin kuya ko kaway na ako dito. Pasinanura ko pray pineme na iyon. Sinaboy ko tamera Kuya na paliki ipay na kulimakam. Sinuri na ako kulipay. Pati na to. Naroya. Awas ka kapayaan yan. Yesu Kristo ay nasim. Kuya na paliki namat. Kunin kuya na kukaw kakaway na ako dito. Pasinanura ka pray ito na iyon. Tetaam ni Roy. Kuya di sa ipupuk ya Roy. Ari lurat mga kaminan mamapuri na may karisa. Yon nape oyron na yapiku. Abto Roy kakakuan lagi. Sinaboy ko. Tiya tu ari tinan na jiniman. Ari titame. Jinas. O titaam ni Roy. Ibukin kami ni makam. Orang pe na mako ila ko ila makain on natin. Puna pa ito kariya siya tuwara. Puna pa ito na po ngay awan nakito. Amen.
Sinane ni narani anampana wakukuwa kuimewa. Ameurara ni Yesu pera kenera. Tebetame tipe umuya au kauya Yesu. Yang kusi bahasa benedire. Nepon kongomwa menetor iran tameron inga kumayo. Yeah.
na kahit ito, pinanong na nagtataro ni Kaitaw sa Botarat nagtataro na kantiyan ko. Ito ang one demaka. Ada kota ina ni kapen. Ada kita pai tuan ada penai rom. Ai saki nanora narayang rom kamne. Pasaman tangi ko nanora kapene. Nani kamu aram atap tiaro edie. Nama ni Kristo ayarawe. Nani po tietua ikemuan tata. Ay namin na tira uroya at kaya kakukureya na ng kreator. Sinapay ko, kamuamua, o skay tao ko tawe ay tuwaray pagin ng tanda na kailan kapen. Tawe ay Yesu. Ay naritinan na tiyatua, ay nasip titi tiyatua. Ay nawasin ako, pwede na napa. Kung nananuang ayda, awong maratataro. Goye ako teka jangatay ni tiyatua, tetana ano ngayon. Kung singkoy ako tap, o singkoy tuwe, o singkoy mo tita, goye Yesu Kristo, o tetamli yan toy. Ay kay ngayon, ay kanasim, kisang meura, rapatara, natamli, pakarian nepot, kay anak todo. Awan sa iyay, siya nga ito was siya umakarako muna iya tukurang. Ora na natean na ako ni tempo na kaya ya tawroy na noya na tapawa na lagi na Yesu
na ilimina idawia na ayababu pa itagi yo na da tua dero ni yang na sina ay dirik de na ye pa yo na kibet ani legenda na irigi gum na tmew ari ya gitu wo de ay o irigai pa na te na koya o da na ay de ya ay pa pero Kristo yo te yo de tan ari Yesu Kristo ari roy o ko ngai ya kali roy ka para ara ko nakani ya to na ta ko gara ka ya ko ay ko ta na tabi ay ko sa kapaka dia ka nunda kin na na ko ko para ipreya ya ron ibo na dai na ko na luya na di ko na ko yung jawe kuna na may kay ko na dai ra na ra ko sawan ko roy sawan ko roy na no ka duro ro ka karowan mo ko ni ka roy email para Jesus Kristo ay rawe narigana ko mo akin narateto narani ni anampana tepo na pinawo tepo na pinawo arani ni kamo marateto musiri na ba ki ay na tandol na kamero sa sikay dia ake na tuwana karaw na na ay mo tagira asitera Yesu
ngayon di tayo parang debut. Ini tayo nakamtan niya. Ikan ni kapyan, kain kita rumiyawi. Kita ada sayo. Ya kupuri. Men kakatungan na nga. Di tayo yung musin debawin di karisa. Tarawakin di pinalinewan di tempa. Ngawa jama ang pinewa. Patan bigayat labon tinakuan di ikan. Ay ka, ti Diyos, Yotwa, Erikyaw tam, Kimeya, Oli, Alifayo, Robita, Ayerwa, Paataw, awa ko na, kaya ka, tumiyo kwe, narun-nuran na yagikayat, ay atin na to ay nanuna, ay nanon, anay bubok, kitami, ay roy-roy. Sa bubusi karawan jeng makuri na koinya aratan katukat kai. Ako yung kanya terkenal di dalam bayi kawan-kawan. Kita ginalikan na ikan katapot, matanyok, kapo. Huwag niyo kami nakanyok tayo ko rin po. Huwag nakanyok po tayo ako kayo at kahit ako. Ito at parang nagawin ako yung pagkagaling daw. Ay guys, pangagikan. So naiyagikan na kakakaw. Hari na iyagikan yung ako yung nikalis sa may bukoy at kain na. Ay kakain na at tuwit. Ada yang terkuat di sini, dia terkuat di rumah. Ada yang terkuat yang tak boleh dikan dari seluruh itu, kekawa. Ada yang tapi ia pun terkuat di sini kekawa ada yang 50 tahun dia hari sebikan dikas, moral 50 ini, orang dapat emosi. Ada yang kalau yang pun dikan tuan, kita tidak makai, kira kali kita orang dia. Atau puyan, yang aku selesai ini. Ayah tahu ini sesama aku kita kepuy ini hadis. Karena apa ini kan aku terkawal kita mau berdoa. Ayah aku dan aku nanti dan nak. Nasihat aku semuanya kita kepuy ini hadis seperti kawan ini berdoa nak kepuy dalam aku bicara berdoa. Ini lagi kan tidak. Dan aku nanti kan ada lagi kita kepuy dalam aku. Baik ini kan nak ibu kita. Yang ini kapuwi, bikan na kapuwi ni kani sa inyong demand. I don't know what namakay na dia puwi na area. Yang ini talaga ako tagi kani sa bikan ngayon takaw, ngayon takaw, kita maboro kaya pa. Yang ginawa yun ako. Oo, bertahap. Kaya po kani di puwi na kapawa. Kita pakai ini kalis, pakai bagian ini kan. Masih nakaya itu mereka. Dia tua rumah. Di sana apa yang aku ikaroi. Kosa di kami kami. Ay nabusibugin makulinak ay kakakokulo yung may kalis. Ani ang turay kay ako sa iridiya kay na konti ng kondikan. O koni ang tingin ko ay kakakuwan ng luwag kilo. O ani ito para-para. Ani para-para ang taming haritap. O manipik ko ibugin. Tinanong ko koni may. O tinanong ko kulit. O ba anak ko siya na idea ka. O nawaroi. Ye kali niya nilaw ni ye yakikiya bukin kali kinapian ame karisa o natay spangaya at po ka din makurin na ko din karisa sinakoy nanunoroy rin na si Maria Yesu Cristo ari mel o imuya na ang ko'y nagito. Bahkan
anatua Yesu wa te tuana kai. Eta bu Yesu ayo te tua mo te kora. Derera amna ora. Yehova ayatua wa po Yehova si te nano. O kona tangira Yehova ayatua na no ni kapere. O tamni ni kapere. O ni kora ni kapere. O ayo te kawo. Na tangira ro ni yaro tangira boni ro. Age te tua tuan kora diki na konda ikai. Yesu yang ini kami itu Tuhan akan kait kami tangi dayaro ke tangi kami kami tangi bilang ani anatai kami orang dan kaperi aureli kami naik karena kami tangi Nadera tia toi pere na tinga pungai. Yai u wai tira na wari. Ari sinapana ni po kan pai kan wana na tinga pungai o ke na na tar ba uli. Ara mo wari. Yare ke po ke te kan ruta. Ruta ni makorona ito na o aki ba kas na wari tulowa na konsepi na banua kejira ni pa o po wari pina wowa ina no church guys Cepoke te kan ruta Ima korona itu wana, kiri banyak senawari, ono wana pun cepi nawanua. Ayo raman warwari, menjol jelas. Oni runda pehman ketoro, par warwari bikin kanuan samai dan apa sih, menarap bikin kasih sentor gauli, terasa damai. Ada warwari ini ketika ni peh wapua wani pi mewawa, inanun jol jelas. Arwani erike iranan church device. Ejirani pe wapua wani pi mewawa. Cemakoro itu wana kiba yasnawari ono wana kon cepi kawanu. Karena apa yang biru rayu yang busi pasawo yang busi panara. Mari kita akan kiboitai. Awak ini dia ni ibu punya rasina. Bayar nama kita siapa yang muat.
Payungun siya kay Muwaka. Payakawariya na ume kay Yehova na nganiya siya mar. O isinya ko na kita po rin na yun. O buya na sina at lugunan. Ayaw na ngayon. O anak ko na po, tinanong sa kaway. Paano kina kaya si Puniyo. O itak nomi na kuya na sina. At kamna ko nukli ay yaos na po sila ni. Kaya ako yung kami, Yehova. Dahil mi kay kamasan na kuway. Gayat na ngayon. Kailangan kami Yehova, rikin tamusrama. Timen na nanaos puna. O timen na nanaos puna. O ay papuri na naiyak. O ang may panaya. O atak na kuina. Sinakina. Kaya sinayna o kim na kun ng pura. O ay tapnomi. Nasiw. Pamnalikati, kintira. Kayo kang nairay. Jadi kinasiumani kinanon piloto ay ang mga bungi kami. Amna ay kesimulay nagpunaan ni karikiya po. Para sa kanay, yayo ka na. Kata ay kinapapun sa tayo diye. May pungilan na nasumani. Pagkampunan kang talingayin na karukuay kaway. Ang kunaya yung mo nakikarikiya kumi. Sa kiyarumiyan na su. Paibas na napawak kimi. Iwas na po kayo ni Yehova niya kayo. Awaman panaya. Awaman atang. Awaripat. Nagaburiya na sinalipunan. Awaruta. Enimisa. Awapan naon. Noria. Jadi tadi nukina anak orang kaya ansina. Kalau ini pun tadi pun. Kita uruta. Kalau tadi siya anak kita ni. Kaya dikati. Ay itu pun apa ye? Ay yang apa ye? Ay itu pun ini ye. Ay ini ye. Amkoraki. Aukorak. Awatuam. Atau jika mana dia, orang yang dia, orang yang tahu nak kena dia. Jadi kalau cerai itu orang koi, jadi kalau mai sari, karena kalau beria supaya coba pasti jelas dia. Orang kiri umurnya, ayah perempuan mana kali dia, ayah itu tidak apa itu. Arah kamu yang marwari. Directamente tenemos demás. Según que yo recuerdo que un Giovanni y voy a tener pues la para tarea para nawar que no koimi. Jadi buat pino roa. Awal pino isu. Jadi dari dia sepupu pino roa. Inanan tenemos demás. Coba kiri ada korea trong Giovanni, lima korona itu bina lebawa. Kalau tara-tara kaya kali kiri pada bina roa, atau bina isua, pan nawar kira apa ini kira ada sedaya. Atau kaya kali kiri baik. Kamu kiri ni, मैं kiri ni kami, और उसकी बुकी में बात कमरा को निकाली चुआ, और apa anak kita nawami. Painaman yung kami dito na ang kampus yan na raw. Ito ang kami kay pakang na itang kain. Itang ilan na pong ngayon, ipon na itang kaya katawroy na itang dumi. Kasi tayo pati ang hanggang kayo itang pinakahihira. Pas nakunan niya matindi awat kami nana, may mo pong intiri kaya po. Ni karap pa wiki. Kasi mga tawroy na pendin na kuno. Sila niya kay. Perita. O bebe.
Kita, awa bebe. Anuan tuwi kaya sinarin na ko yun na. Sa marami ko ang mga kangay ko sinaya ko yun na tuwi kaya pa rin. Kita ay kararoy. Kita ay kararoy. Kita ini na pang tahu payu sa pangaray na rin kaluan at tormeuri ng kananak ko. Tormeuri, yung katoka-toka, inalang tamayaruan sa kain ayu. Kita ay kararoy. Arabay naman tinga po ngayon ang tayo kagangkay. Kung ikaluan siya po kaya tayo kang ruta. Ang limang naman siya niya ruta. Kung tinamunan ko sa karakiya ko at alam tinayiwa yung pipitak. Tinayiwa yung kauroy yung kakuro po kinalipay niya. Tinayiwa yung itapi naman siya po. Tinayiwa yung tangina. O tamaya iyo ay kataya niya mo ya tuan detay. Pas nanya mo tine uwe yang rin sa tarmeo rin katawato kayo. Tine tangira. Tangira ay pipitak. Tangira ay tinato. Tangira ay kakuwanan. Kung naliyo dito ay mo sa kakana to. Kung natangira to uwe ay tuan nanong ni kapenya. O meron ni kapenya. Awan-awan ng kabelia, awan kurang-kurang ng kabelia. Sa pagkukuhan tuwa mo ni Piana, sa kakanda to, punay. Kung natangiri yung ano tangirang tangirang ipunirong. Akin ito tuwa na, kaya mo ni Piana sa kakanda to rin, napunay kayo. Karena kaya raw naman sa rumeo rayo, nakundala mo yung kay Yesu weta. Kung nakaya na pa yung kanako, kinakulipukan pa yan na tangina siya ko. Nakaya amat. Si tangina ayat yung kukonos. Na yun na tangina ruta na kung Naomi ay sinanibuna. Yan kita na yung pastor ko yung sinana. May mo pa yung si tangina. Awan sa kandita kaya ko Roy. Kung na yun na mas paman tinakondikan. Cemaguri bukia seputar nomor. Cemaguri ya tabemak. Cemaguri ayat kukokor. Ngarana mayri tak timya wayo. Kaya kamata uroy mo akin ako na ko yun. O yun niya kampuri kayo kiwangi yung karoy na tansya ko. So wala din kami. Patapon ni tayo na ipinto was na natangira. Ginanong na natin ang ayatap. Kamu kirinay, may irinay kami. O yung masipin kami. Pakam na ako nagkalikiwa. O pakamanak na unawami. Pahiranganin kami kita na anak kampusiya na raw. Sa bodak ni tayo Pasinarolin kami. O niputo ngayon kami na po na kamasa ni Gairia. Pakamataw ni kaya ka, alam nila siya ito. Patapon tayo kami, ibukin na ng makuli. Eta. Tayo po ka, o tayo mo tapo at yung makuli, ibukin na tayo na kaya ka siya ito. Sigay tao. Pakamatag na kami, inaw yung tirili kaya po, wey. Nakamituan ng ipirita. O yung bebele, pagkamatang ulo hindi balikan kami. Nito rin kutin sa uya, na uya. Anak pinita, na yung bebele ruta, ay yakin sa tangira. Kaya tuwa-tuwa, o ayan tibunan. Kaya ako yung pinita na si bebele yung Moralin ka tukakin sa ulang jay. Imetuto ang kangang. Titingin na yun na yun. May tapos at umuyo ko ay Yesu. Kaya hindi kaya kambusiya yung talaw. Naraw. O ay ranganin kami. Kaya naman na. Pag umuyo ko yung siya ko na kung na yun. O ay pundrawan na kaya umuyo. O ang tawro yung pukira. Ntay.
ang sinitiyay. Kaya tama ko natin ko ito ang kakakamraw rin ng ay. Ito ko yung Yesu na teka. Raw kami kakamparoy kay. Kamu kirinay kami. Oy, beri yan makuli. Pakamna na ko ni Kalichua ay kabas. Awana kindaw na wami. Nakaya rin kaniya itipeka busiya iya talaw. Naraw. Oy, nakanin kami. Ngayon ka pwede kasi kundi nga akong kinanon tarlaw niya. Si pwede ka pwede paturo ngayon. Ibu kinabukan pa yan na natangirat siya to. Pero palitan ko na tayo. Kung naikang tangil, naiyarong kay tangilin kami. Alam pa si Roy, o ano ka pa yung tangan katakat? O mayra, yung kapit. Ano? Sa kani atwaran na natatarong mururing o nibubusi sa tataro. Si atwa ay kumaka. Ay kuwasta ni karawat yung makuli ni kameyu irong Yesu Kristo. Irigi metena, nenyangaw sina, pati neyu ay tapanin roy, ipukin na rura, yung warukoy na nakoyay. Arabubusi ron tamnay may maka, pakurakuraki na, pasinawaya ni karikipay nung watara ay kasinawasi, payangan ni kururoy mo yung kuwara ni kabene, awan ako na anabendiki, paarora ni kunero ay tineyo, tapanin ni kuwawa, naninekinam, pakubuliwaya yon ni paay ni kabene. Amen. Tayo o nagpusiya ay tumingin kaya ko nakarakuha ko ngayon. Tukurang imayanes katawa, yan pinapakatawrawar ako nungat kan naman yung tikaris.
Ampai meu canal.
Ayo sudah ya busi pas sebenarnya. Selama kan orang yang dia karisa. Ada ini lagi mungkin dalam pengendali. Kaya habis sekolah sa pengendali. Gimana kan orang yang dia karisa ini mungkin dalam pengendali. Karena bayar kayu irura, sa kursi banaran wari dia akan ikut narawin lagi tiap hari sa. Tiap hari kan kira orang lagi dari kecil tua, ni kayak kita tiap jago. Sekali lagi baik par, baru kali ini kesis ni baik jadi. Setelah kaya nak kira kita ni jadi roi, no tadi tiap hari. Sebenarnya Awan dari mana? Akai kaki kinumen jatuh. Asa ni koi ko kontemporary. Ay kontia ki motea na kon na jatuh. Sebenarnya jatuh na kahira. Ya kon kosa na kuya. Yaman kairia na kon motea. Ay na Yesu. Esa ni kiniri ko. Ganyan o ni mati. Dari mana si kini kau waya orang, orang tamni na di orang ni dia merai roya orang. Sebenarnya kanal mana teh kacau orang ta, orang mendaya puri, dan mereka kira Yesus Kristus. Kami buat dari pohon paya, kai, taina, minyak jatuh tamni. Sebenarnya Jepua, emahuri pukin kami waya kain na, niran na kain sa kain panin. Ari ya kota kita ni mesti kami ari mei yo na, because of we Jepua, Jepua on Jepua. Sebenarnya pada udah Jepua, dia kita drawing zona lagi, dan ketik zona. Main kita ini karikat anak saya pakai penjual atau disamakan. Sebenarnya dia kuat pak kuntis akan dibayar. Atau kami dibayar. Dia kuat etap mentahira. Dia kuat esikimanna. Dari jetama jelas atau jetam dia dibayar. Saat ternauri esibayar atau sama bayar nakuir. Leora orang lagi, kami sedang orang terakhir. Benda itu teman kan laut. Yang orang kami dah tiada tua, semua kami dah ada di tak bersih. Mantap sih, jadi dia awak jangan awak ini jauh. Yang negara mereka anda pergi jauh. Ya, kaitu memang pun sekarang udah di kita ye, dia kepada jangan bisa dia akan kokor-kokor. Nak kuya, nak dia asal nak berjet, akan bukan bayar kita tu wasit naga. Anak saya nak dia tu, yang di kita ye. Nanti jangan jangan tahu boleh. Nanti jangan pokok-pokok nak pandangan dia. Nak kayak nak tahu roh nanti ngai dia asal nak baca reject dan kayak kan. Jadi, kita jangan boleh kan nak pandangan dia nak kayak pada kan tahu mana nak boleh. Kena berani dipak pokok-pokok lain. Kita akan boleh. Kita akan itu pokok. Dia jangan masih kayak hanya kan pun orang kan dia lakukan apa nak jadi jembapun jadi ada jembapun kayak kan supaya kan jadi nak jembapun ikan jembapun ada apa tahu pak ini orang kan yang jembapun ada pondok yang jembapun wow jembapun jadi dia masih kayak ayo pun jembapun ada yang nak kia pak pun jembapun
ni ko wo wal mafun ko le meto wala sai ku ke ko le ko te pemene ni na ka ma ko ni le ngare ko tangana ta ko wa ne ngano jota ya dan wa ni ena na ko ran te ke anga yero te mafun ko na ko ni kan ko ta ite na mu ni shi nang kalau dia patiran dia ko ni te man ka ba ko ni ni yu ko na ka kaya kan orang ngare ko na ko na ko ni Ijak kita bawa ni, nanon de ini itu sepanjang dari saya bukan banyak. Ayu orang, karena depending kan itu sepanjang ayu, sepanjang bukan banyak kita tangkai. Ayu orang, nang ini lah, ke orang kira, ke nanti metuang kira itu nak connect, nanon dah tu. Jadi, apa tiga orang ni, kamar tu orang, kamar senang kami, supaya nak connect. Winga ay kuligay ang wami ay kamna asan niya isang niya pas kuligay niya kirona kalay peka sinaro dali peka sinakapakayin no kina kaya nakatima to haro to kanya bali ko now ang napunta kay buki ra kay kamako to kay mana ka di patan kan katina to tuwasin na dia ka ko ang gano'n amigaw may rawatan kami kayak gua, au kadang nggak mana belum jadi kiai, ina pun mana pun jangan dicuri ju, ina rawatan, aku tahu kadang utara dari orang di kantor, ina pun ada di rawatan, yang masih itu, benar. Jadi, ketika kami yang jalan dari Namwa, kiai, ayo, cepat, orang kita tahu, ayo jalan cepat ayo, cepat ada banyak jalan banyak jadi, apa mana lagi? Iya kita ni tam jadi dia yang mana orang ini kerja nak cepat ayo cepat ada yang terkawal ayah kena aku nak nanya mereka dia kita barakam dia from akan itu akan kita jadi jamu ya kita buat itu ya orang 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 iya ayah kita berada di dalam jalan awal agak sesuatu yang mana awal sesuatu yang mana tu makulina ada di dalam kau akhir gara-gara istimewa tuan kau ibarat lagi, ibarat tuan ada, akhirnya dia orang orang apa sih dikiroi kami kakak kerja kemarin lah, kemana ada orang, nak pun nak ispan, kemarin apa sih sa ano po, inanadyaw, kapan-paraan na yung kan nakon na po yan, eto, yung usiya tayo na tukan, inanadyaw, nakon sa nakon, di kan, paakajir. Nakuha, ibigay ko siya tuwa na kung sinakuha, eto, begini, anak Marisa. Baik orang tahu tidak ko kung ikaw ang tangiran darabuya ari Yesu Kristo. Nama ko di bukin kami mo ya awmata o dili ni ra kon na kanta ni gajeto. Okowa anonymous di hari salita di Gilbes. Botau dia akan terima Mayroon kota kita bayar di kawat na nandiri ay kakayo. Kakuha, tahu supaya para ibukin kayo na nakon sa kagaywot, pasingaya kaya tandaron aronak. Bukan kapag sumama ko luwari-wari sa paipa o libukan pa higit meron. Kung binita pa ako nakabali ang kurang-kurang tadayan tinatulong mo di kamay
Nalmakinan Yesu Kristo. Ano mo siya na tanakon sa kamayot? Pabirita, ako nakapelya kura-kuram, ibuo ka timilita, na magulit na ko tiya karisa, tayo niyo ko kayo naluwag yan. Pabirita, pakinali kita ka, inakili kita ka nga, kita pa yung kililat, kita yan kami mera pa, suka ni Kosatan, iwang kililat sa buo. Kaya ko nang katapos, tinakon di kan, naroon di karisa, at KUC, at si Mariaya, kaya sis may araw na ko, ay kapay di KUC, at si di karisa rin ka, gigilibas, ako na kailan, nangyayapin ako yun, yan, umuyo ko, na ko, hindi kan. Yang usia na kaibigan na Tornauri sa Pilipinas. Sa kamu abot na iyo, ang kami ay kakain Tornauri ay naitat mati karisa. Kam tauroy pa kam na tayo narikiyan kan katoka kinakon tinakwa. Hindi kan ay kay Pirana niya ka nga anak, o ano puto kayo ang gamit at taro? Kamasin na ko, ang kurang taka-taka, o ang team na to, ang team. Ano ka pa? Nakali dyan po, nadatpag. Sa mumang ko, kaya to, ay dita na, ay buwan tapo. Inano ng tangira, pasalikan ako na si Yesu, inakalina noa, ibo-iro. Ipahinat yung yate, ari inano tinet, doon sa kayo naman. Siniboy ko, pasalin na nga na tinibuak inaran, ay ibuwa yon anak, o nangaro na ikay. Pasalin kayo nila, yay, aniyakan kita ata, o iyay, ibay na aro ito. Sekali tahu ko, ay komedi yang tu ay analiki, alikan dinalo namin karisa, ay TKUC etc. O sibusibo, kanabuki yan niya kikiyan, dadaya na ang teka, imewi, na yamakuli, o ayon ibe. Sige aram, kaya tuara, ukoy, ay montema, o runira, lontang ni bubu. Amen. Karuat ang din, Roy yon ng turo, dos, grupo. Thank you. Sa katapo ko, sa katapo yung kami, nakunti ng kondikan, ibukin. Ang iyakari sa KUCSF, niyaron alumi, na ang ikanta rin, na nagdaran ni Yesu Cristo. Amen. Karuatan ni Roy yon ng turo, kimaya uli alifayo. Robert,
Sa katapoy, kami napunta ng kondikan. Ibugin na niya kari sa KUC at si Leron na mali na amikanta ni nanundaran ni Yesu Kristo. Dia tua angania di kan dai kai tira pakau dia tai pai yo tuma da dia kina amtea na ko ya na tanau e dia ko nan no dia da panam na ya dei o ki ngora ki pai ni ka pai ya dia ni ko rawan na yang ko dia ta pai kaya tangi ra me tino no ay na kai na kina panan ani kai na o painang ipati sa kapipiti ay karawawan. O giyang di kang laikay, pananayon at may waisak, naroroyan ako. O ang aniyan ito kanikay jeto, imakam yon tayan karili. Ang aniyan kanti kari sa kinakiyan di kang laikay, paaritek yon dineki, na naipupok ni tang ni Roy. O panakinaya patapon ni Bayin, yon jeto. Iranon Yesu Kristo aribeyu mentau te kamang koi tetame awat kami riroi a jetua ai situlan ayat ketuti. Ya, kami uling kami di kota di Paris. Kodang dari loro ni dia karisa PUC at set. Yung semahin kami rora na makuli. Teto.
Ya kuasa ina kami pa te peos ki otua pere ki au kam ki vei a oli e whaio o robeta ka irua a ki kai parikan irana na e kare sa te atua e te TUC e se Sampuri na alauli lagi kau anak terlalu misalnya kita dah mantap dan awak nak lagi tahu sami sedikit kaitan kami kan di kampung di situ kita je mengenai projek organisasi dengan projek ayat pendidikan dan seksi lagi awak kan penjualan misilan yang mana anak yang menarik pada kita misilan yang mana semua yang untuk Wait. Ayo sama tuan itu pun tinggal di Jawa, mereka nak sana aku. Angka senap yang siang kan dirikan ikapen pa anak-anak ko unai itu korang tunat dia kangai ana debet si Yesu na koi kaya kan tumana ni bukinte mi bukles sa ito premio
Likan awat tuan ng matag. Likan na ikapo. Wakawa pa ako sa nilitsya kilong tsekwa na kontima kurilikan. Kung ikawawa roy pa ako sa nikaya kalitsya mayo medyo puri. Pabita ko na ito na kuntukin ng mga ikakororo ito itong napon na rekanta ni ngayon siya ko. Yesus Kristo är namn i en höjning. Därför är det vi tog. I vår tillfälle av en gärna. Se på det och färg och nej på det. När det var det färg i den nya på. Därför är det det. Yang gusti saben tiraki aw sanari ko ala na tuara na rani ang pana te ko te bi mai suwa ade dina ba tawrawar na ko na ka ni tira kin karawakin ana to tawe te ko te bi mai suwa aname tawe ora ta buya pa pai ana ibai bukim ana mapuri iro te ko te bi mai suwa arani ne po te ko
Dia kan dari kanani atau roy dan ismail saya nakiatulkan ako ngayon. Kanina nung kanisa na ko hindi panangitan na abilita more dari kuliah. Kapaya kenapa buat roy mereka moye nge pada ini orang itu dia buat jauh ada yang mana senang ada kita mengenai yang mana kita jadi mengenai dari kirona dari ada yang itu kita Yesus nggak itu benar kan ada yang nakoyu yang pun lagi baik yang ini lalu yang pun lagi kan bu kami ay kakaproron po na dahil nanumi na nanipuli ni kita o kaneka iteraw na romi ditangtangi ni Christian o kamkikiyag inapunako inanong gawin dilay na nira nanon anak tua teko o kamnakani anatay pura tume na jume o kamnakana tetua katipit siya nanumi katila tuan ng ilinig. Kung nakuha sa Nipuri, natagdad ko, na ipusiya ka parang ng Nipuri, Iyon Yesu Kristo, imede na, iyon tayo na. Ako na kaya na Iyon Kristo, meron na. Kaya yang kami, itabi kami na. Kaya yang kami napatan na, ay iluwag, ipikimi, o rana, kakawarayak, ipikimi. Kami dia pun tetap. Dia pun, kita tadi, ayah saya kita tahu dia buat kantor buat, nanti pun antara terhadap buat. Sebusiku, pernah nama Gaira ayah tadi boleh, ayah sepuluh berarti nanti. Kalau mulai boleh dari masih nama aku, kalau mulai apa mayroon na makatayo di Bukir Roy, Mandarapuri, Narang Kristo, ada kakadiya, ikaparapuri. Kaya po, kung nakarika din na ay isa kinanuro, betul-betul nila na. Ako ng mga karawat kami, at sumaka, kinanuro. Ay tibiyaan ako, kaya natap. Ay tibiyaan ako yung natap. O at kailangan ko kami, kaniro ay rin, oh tu puri na boy ay minta leu leu oh nakatila toa ira tamli ay tena ni oh ni po keram na kitut oh na kitut amin oh yana pero na Yesus de bong are na kumaniyak ye oh gitsan tataron ka sporoy oh tadu tayo oleh kanai, dapat tahu di bag, di buka, di bukini, kamu nak rawa apa nunggu nak? Oh ya nanti mang kau dapat terwari, biasa namarak, oleh kanai, demang kau tibirita na jangan kain nanon raw, kamu nak rawa karena kamu ni mga kau naman. Pakanuri ko. Bangka na kamu na tibiri na o kanang kamuoy, demang kwe, o kamukota, natin diwe, di mga karpo. Sinampay ito po, bigawuwa, ay ako pagkabay ito, ang kinang, ay kaso. Ito po, bigawuwa, arali na ito. Dari pari-pari tuan yang kita Yeah.
kinal kayo eh. Nakatira kayo. Okay. Awal naman dia taruh kastoro ya di rumah sakit ikan. Ikan terus, dan aku taruh kastoro ya di Kabupaten Rawe. Awal ikan ya udah, taruh kastoro ya di Karang. Sa totoo ni Pastor Roy, pinag-alin ko niya. Kaya suway ka niya, nagiging kanaya tayo mong natin ko eh. Sinubuhay ko, pasway ako, at pinasin, ng Yesus Cristo, at yung hindi ka namin, dinariki, at sa kanyang Roy, ito lang, ngayon ang buwan ng mga. Sipin na ito, ang tanaw na yung, ang Roy mga pinakana ko ang ito, at ganyan. Pagkain na ito, ang hihira. Isa ko ng nuri ay pagkain na ito. Huwagin na batang isa ng Yesus Cristo. Yan, kahit naman, kaisa kapila. Paswaraw ko, paswaraw, hindi nakatana. Inuwagi, hindi makarami ako. Isimayan na batana. Kina, pagbuhay, ang nanura, pag-ingalo, pag-adigat ko atila, hindi ko na, sinamay na ang pagbuhay. Sinamiyawa kina, nanong, Yesus Cristo, yasan mga ngayon, pagkakas, pamensin, yung kakay, yung narora, yung kakiloroya, ang mga ito. Ipiyari naman po yung pagkawinan, ang kagila na po yun. Ipiyari po sino, pamenwawa na urara, ipiyari na ang mga ligat tinuwa po, kayanat, ang kagila. Sinamuan ang karanamakay na po, wayo, tinanong, kapara po, kita yung Yesus Cristo, alawan sa atin. Kita bu Yesus, dapat tahu titeng, daduta ibuli, sinakaraway, akan muli ng naraway. Tabu Yesus, memang kau dipilih dalam kaya inanon darau, senamu ini, ang dengan darau pagkuhan na pilita na ngayon. Kanan-kanan, dipilih na ang kanakamoy, tumakway, ang kota na din tawi, yung nakarapok. Nakapayak mo kami, wala kami pa. Ako nakatutong iyo ka dahil kakanda na ayaw kana iyo kita. Nakauwi na dahil nakuwi na. Kana erokon ka ito. Sinabi nila na ba ito po kaya huwag na ba ito mga Report arani kamu marah dia.
Kaya tua, yang mendeta bukoy. Si musiko, kata mulia ada membuai pe, nakon nanti aku nanti kami nanti, baik nasi ibu, tahu, ada nakon nanti. Inawawa anakoy, tona anak tangga Yesus Kristo. On menga anaroro de tangga yaroi, nakor kata ni, dia pungai, on jemunya dah itu. Amin.
sa tawuran ng mga nungang naman na rin sa rin. Ay, kayo. Napuntan na ito ba yung mga kulay? Angge, sakaw na nang daraw, nakunta sa bayo, sa suwara ko yun, nakanta niya, pero, nakunyayin mo, kaparamanan sa bayo, tugang. Ay, sa kaparamanan naman din, huwag yun kawakin, ngayon na tayo pa. Imanya dos, sinangkati kaki, kaya katawaran ito po talaga namin may kay sa kanilang nataan na kanya nakananangan tuloy ang tawron kaya takamaw rin na ba? Hindi na takamaw rin ako yara ralikan na kaya kaya kamas kayo naman na tapos sakamasa na kaya isa pero tami o sa ako na ba na nila ayo wala sa tingin mo hindi dire Andiyan ito
Kamu yang telepon lah. Nah, akhirnya Ande,